Tsatsing lena ke tlo qoqela ka buka ena ya Andy Stanley, How to Get From Where You Are to Where You Want to Be, The Principle of the Path. Nna ke tlo otlela dihloho fela hore na buka ena ya Andy Stanley, The Principle of the Path, what it is all about, hore na e bua ka eng. Andy Stanley o re hantle principle, hantle ke principle, ha se ntho e entsweng invent, ke ntho e teng naturally, kore ke ntho e applyang ho rona kaofela re le batho, ho sa tsotelle maemo ohle e bang a re etsa hore re be different. Ha principle ha e le teng ke principle, kore bukeng ena ya hae o bua ka hore haeba maoto wa hao a lebile botjhabela, o ntso tsamaya o lebile botjhabela, wa tseba ha hona mokgwa wa ho ka iphumana o le bophirima, ehlile ha ile hantle o ya botjhabela. Ho sa tsotelle rona wa tseba hore maoto a hao a shebile botjhabela kapa ha o tsebe, e ka nna ntso wa bona kapa ha o bone le ho bona hore maoto ana ha ile hantle ona, direction ena e kileng ho yona ke direction ya botjhabela. Fela ko betse o fella botjhabela le ha e ne e ba wena di-intentions tsa hao ne le ho fihla bophirima, e seng botjhabela. Fela principle ko hore ha maoto a shebile botjhabela, motho o fihla botjhabela. O sa tsotelle hore na botjhabela mono o fihla dikateng tsa teng le difeng, hore nang diqholotso tsa ho ya teng ke difeng, ha fela maoto a hao a shebile moo o fihla teng. O sa tsotelle na di-intentions tsa hao e ne le ho fihla kae, o sa tsotelle hona le lapeng la hae no na ho la ka ditswedi ho etsa le eng, o sa tsotelle na religion ya hao e ne e rata ho etsahalang. Haeba o ka tseleng e yang botjhabela, that is where you're going to end up. Jwale hore principle ha se taba hore o bo e tsebe hore e tsebe ho apply ho wena. Principle ke ntho ngwe tjena e apply ho wena fela o ntso sa e tsebe jwalo. O sa e tsebe jwalo, principle e apply hantle ho wena. Haeba ha o tsebe hore ha maoto a shebile botjhabela, o ntso tsamaya o shebile botjhabela, o tla o lo fihla botjhabela. Haeba ha o tsebe, ke mathata ana le wena, ehlile o lo qetella o le hona moo o ntso sa tsebe jwalo. Principle of a path ha se ntho o ka reng ile ya etswa invent ke motho e mong, empa ho etsahalang ka yona kore fela ke ntho e discoverwang, kore o ka etsa discover mohlomong ka ho sheba di-patterns tsa hore nang dintho tse ding di etsahala jwang, ha e sa le ntso e bonahala ho tloha qalong ya bophelo kwana, ho tloha from the beginning of time. Jwale principle ena e re buang ka yona mona e explaina hona hobaneng ha ditoro le ditabatabelo tsa batho ba bang ba sa di fihlele, ba bang hobaneng ha ba di fihlele. E hlalosa hape hore na hobaneng batho ba bang bo re ba considerang ba le very intelligent, ba bang ba na le admirable goals le di-ambitions tse kgolo fela o fumana hore ba tlo end up ba le hole haholo le dintho tseo ba neng ba nahanne hore ba tla di fihlela, mohlomong relationally kapo financially kapo educationally kapo emotionally, even spiritually. It explains hobaneng ha batho ba bonahalang ba na le ntho e nngwe le e nngwe. Wa tseba motho o fumana motho o na le ntho le nngwe fela go tlosise na hobaneng ha dintho tsena di sa re kgaqa, motho eno a kobane a se ka hara tsela e mo isa mono no ma batlang ho ya teng. Jwale the same principle e a hlalosa hona hobaneng ha batho ba bang bona ba fihlela dintho tsona tsena tse ba batlang ho di fihlela, ba fihlela bophelo le di-lifestyle tse ba di batlang, tse ba di lorang, hobaneng ha ba di fihlela hantle. Ntho ena principle ena e explain hantle ho o tswela pele hore ha ile hantle ho etsa embrace the principle of the path, o ka re thusa ho avoid di-regrets. Hobaneng di-regret ka nnete ho itshola, ba tseba ho itshola ke ntho e bohloko bona bo haesale, hobane ho na le motho e mong a ka reng experience ke teacher. Experience is a teacher, it teaches you dintho tse ding bophelong mona we are through the experience, but experience is often a brutal teacher. It's a brutal teacher. Haeba hona le mokgwa wa ho qoba di-regrets,
ho betere haholo ho feta hore motho a etse diphoso tseo a tlo itshola ka tsona later. Ke diphoso tse ka etsahalang hobane motho a sa etse embrace the principle of the path. Hobane ka nako ho etsahala hore re be le di-experience tse re siyang rena le di-scars, rena le di-memories tse bohloko kore tseo ka nako nngwe ba tseba di ka re kgutlisetsang diphosong tse tshwanang. Jwale hore ha ona thuso ho qalelle ho sheba di-solutions tsa di-problems tse o le ka hara tsona, ho betere ho qalelle ho sheba hore ha le hantle ke ka tseleng e feng hona tjena. Nang ehlile ke ka tseleng ya bophelo e nkisang moo ke batlang ho ya teng. Dintho tse etsentseng ke di etsa ehlile ke dintho tse nkisang moo ke batlang ho ya kapa ke ka tseleng e sele. Ha o iphumana o le ka hara tsela eo e sa imo yang ya bophelo, jwale o eme mono o batla solution. Na solution ha ya hlaka. Solution ke hore ntho e hlokang ke direction. O tlameha ho fumana direction ya moo yang. E seng solution. Solution ke direction, find a path, find a direction ya hore nang hantle moo yang ke kae. Ha hona ntho ka e fixa mona ya hore ebe o lahlehile bophelong mona. Ha e go fela o fumane the right direction ya hore na moo o batla ho ya teng ke kae. Motho o fihla hantle sebakeng seo a batlang ho ba ho sona ka tsela eo a fihlang hantle sebakeng seo a sa batleng ho ba sona. Ka ho etsa jwang? O behe leoto le leng ka pela le leng, o behe leoto le leng ka pela le leng, o noye pele. Leoto le leng ka pela le leng, leoto le leng ka pela le leng. Ha o so iphumana hore jwale kgetlo lena ke se ke le moo ke sa batleng ho ya teng, ha ona ntho e hlokang ho fixuwa mona. Ha e ho hang go fela o change direction. Jwale Andy Stanley bukeng ena ya hae The Principle of the Path o tswela pele ka hore ke kgola ka fela gona re se ile ra etsa diphoso tsa tjhelete tse re beileng mo re teng. Ga etsa diphoso tsena tse haisa le phoso eo motho ye mong le ye mong a neng a ka etsa ntho e tshwana le eo o entseng o na tla fella hona mono mo le wena o felletseng teng hobane a tsamaile tsela e tshwanang hantle le o le wena o e tsamaile. Ke hobane o fihlile mono hobane you have been following a path eo e followile ehlile e ne le ba hona mo qeteletseng le hona teng ehlile o no followile tsela e yang hona mono ka dintho tsena tse ntse di etsa financially decisions tse ntse di etsa ka tjhelete ehlile di ne di o leadela hona mo motho e mong le mong ha ka etsa decisions tse tshwanang hantle le tsona tseo tse ntse di etsa le yena o tlo fella hona mona mo le wena o felletseng teng. Jwale o bontsha hore ha ile hantle maemo a moruo wa dipokotho tsa rona ha se ona re bakelang mathata. Ha ile hantle a etsa reveal hore nang re se re le ho kae bophelong mona. Jwale ebe maemo ana a moruo wa pokotho ha hlobaetsa a etsa speed up the economic downturn ya malapa a rona, maphelo a rona e se ona a qadile. Ile hore ntho ena ha ile hantle mokgwa yana e qadile morao kwana ya tla ke hona e bonahalang hantle ha e fihla moo. Bontsha hore ha ile hantle ke ha re hetla morao hore re bone hore nang hantle mo re tswang ke kae. Ha o hetla morao o sheba hore hantle ho ntse etsahala morao kwa ke fihlile jwang moo. Ha etsalang tla bona hore ha ena le haesale ke le ka hara tsela ke ntse ke tsamaya distance ya bophelo ya tjhelete ya di-relationship ya ntho tsena kaofela hona ke fihlile mona jwang. Ene motho e mong le mong a ntse etsa dintho tseo tse sa le o ntse di etsa morao kwa le yena go jwetse o ntse tlo fihla hona mona mo wena o ntse fihlile teng. Hore direction determines destination. Jwale hore ha ile hantle rona re le batho re rata hampe ho kgetha ditsela tse sa re iseng mo re batlang ho ya. O fumane motho o batla ho ya bophirima fela jwale ko yena yelwa o tatamala o lebile botjhabela o re rata hampe ho etsa jwalo re le batho. Ebe jwale ha re qeta re hana ho connecta di-dots kore re bona ekare dintho tsena ha di amane. Ore ha ile hantle dintho tsena di a amana tsena ha o so ka wa sheba hantle o tla bona hore dintho tsena ntse di etsa o etsang ehlile di a amana ditaba tsena ke tsona tse ntseng hore ebe tsatsing lena o mona mo leng teng ka bophelo. Fela re qeta re rata ho bona ha ile batho ba bang ba tswileng lekweteng ba tswileng ka tseleng ya mo ba batlang ho ya teng ho feta ho bona ha ile rona tshwene ha ipone le kopo. O bontsha hape hore ha o lahlehile o palame koloi mohlomong o ya north ebe ha o le kae o so bona hore e ka ho ya south wa tsa o ka tika hona mo fela wa batla direction e nepaitse empa ha o lahlehile bophelong
It's going to take you years o tseke le ho itlhokomela hore ha o ka direction e se and o tlo bona hlehetswe ke boholo ba nako. Jwale o tswana phele ka hore nang ha bophelo bo tletse di-decisions tse ngata hakalakana tse motho a tlamehileng ho di etsa. Nako ena kaofela o tla tlameha ho be le first date, ho na le first keys, first semester away from home, ho na le first job, first marriage, first kid, first investment decision, first house, first loan, first. Kore nako ena kaofela ho na le ntho ya pele. A ke jwale ha ona experience le hore nang dintho tse di tsamaya jwang mokgwatsong. Jwale o tla tseba jwang hore nang tsela e tsamaya ya kae. What's my yona that every first is a first step down a path. Go high jwalo fela isentse le ha o sontso o kgethile that first thing. That is how it starts. O entse mehlala e mengata ka bukeng ena ya hae Andy Stanley. Buka ena the principle of the path ke mehlala e mengata. Mohlomong re ka bua ka mohlala o le mong fela wa motho ha o kgethile a life partner. Ye o ile hore neng o fumane se fana ka mathata ana ao o sa tsejeng bona ile ho ha o ka ba bona di sign neng ha o ka ba bona di sign ene haeba motho aka bua nnete aka bua o hlile tsa di sign tsona ile ne tsa bona ha ona batho ba ile ne ba o etsa warn ka motho eo fumana ba ile ne ba nketsa warn fela ke ile ka di ignore. Jwale yona tsona ntho tsona tseo ha o kopanya di dots e hlile ke tsona tse ntseng ho qetela o fihlile mona mo bophelo bo seng bo le bitter bo leng bo bitchina ka baka la decision yona ye ileng motho a etsa ya hona antsa a ignore dintho ya ignoring things is going down the path. It's a decision ya ho tswela pele ka leeto le ha o le mona sontso o bona hore tsa leeto le hlile le ke mo ke yang. Jwale ke fela ke ntse ke tswela pele le ha go le jwang. Hobane decision ye nngwe le inele an outcome and every path has a destination. To the principle highly handling di etsa bophelo bo be somewhat predictable. Highly handling modimo o sebetsa ka di principle. Di principle ke dintho tsa ntse ke ke tshulokile qalong ha re bua mo ke tse bukeng ya Andy Stanley o boletse hore di principles ha se dintho tse re iketsetseng tsona ke dintho tse o nature re fileng tsona sentse di teng re fumana sentse di teng mona go fela gona we follow principles ha ene ba di principle ha di a tshi bophelo ke bele bophelo re iphelela fela tjena ka sa se go sena ntwe re ka ga e bona re ntse re eme mona hore na re sentse re bona pele ma. The principle of the path, like all principles, is universal. Ha itso teng le principle of the path hore nang o morui kapo o mofutsana o monyane kapo o moholo o famous kapo ha ona le motho ha o tsebang fela principle e apply ho wena ha o le in a wrong path you are in a wrong path. Haeba o le ka tseleng e o sa yeng ka yona o sa yeng mo yang o le ka tseleng ena e yang mona mo wena o sa batleng ho ya teng. Ha o sheba maemo o utlwe ka o santsane o natefetse ona tjena ene o bona eka o santsane o le ka tseleng sheba empa le taba ya nako fela o no fihla mo tsela ena eo o leng ka hara yona e yang teng o no fihla. Just keep going o tlo bona o no fihla haeba ha se mo o batlang ho ya ebile ha se mo utlwang eka o so le point o tshwanetseng ho batla direction o go change direction fela go betse o ntse lo fihla empa ile taba ya nako fela. Haeba hona le ntho o tlamehile ho e change bophelo mo o bona hore o sontso o le ka direction eo sa yeng ho yona e change hang haeba it means ho khatha ho khaola ho tabola di credit cards hobane o bona hore na di o kenya ka ga mathata maka di tabola di credit cards tsena hona tjena hobane ke tsona tse ntse di o kenya ka ga dikoloto tsena tse o sitang ho tswa ka ga tsona. Haeba metswalle ke yona eo o isang mona mo o sa batleng ho ya sheba hlakola di cell number tsa bona o bo ba block ka o fela ha bona o sontso o bona hore bana bona ho ha o bo change le phone number hobane bele se ke bona ba o isang mo sa ye change direction ha o bonolo ho hang.
ntho ena e utlwang e kare ke sacrifice hona tjena go bona na we ka tla ka lebo sheba later on in life it's going to feel like an investment o tlo utlwe ka hele wa tsa ke ne ke tse investment in long time ago ka ntsha batho bophelong ba ka ba tswa hona le batho ba bang ba tlo bona ka you are too much le wena kana go tla bona ka hai mohlomong ke se ke le too much nyana le nna hantle ntle hobane sheba this is your life and o ntse o tseba hore tsela ena ha e mo yang ntse ke bua ka ditaba tsa Andy Stanley ka bukeng ena ya hae The Principle of the Path, how to get from where you are to where you want to be. A bua ka e nngwe hape mona ya happiness ya hore re na le ho etsa decisions tsa dintho tse re etsang happy ka nako eno fela jwale re sa tlo ba happy down the road, down the path. Ha re tlo ba happy mohlala jwale ka motho ile tsa a decision about 5 years ago tsa ho tsuba kwai aba a smoker tsuba kwai 5 years ago hobane fela ho no le monate na ba khotsi ba hae ile ya wetsa o be happy kana kweno hona tjena yona kwai ena e ile ngwa etsa decision ka yona kwana ile ba a decision ya ho kena ka ga tsela ena yeo hona tjena o sa tsebina o tswa jwang ka ga yona o fumana hore jwale this is a path e ke leng ka decide o kena ene ke ne ke kena because it made me happy. Am I still happy 10-15 years down the line? Not anymore. I want out and there is just no way out. Ho khutlela morao ke mosebetsi and a half. Jwale o fumana hore I would have been happier ho ja ke le ka kgetha ho sa tsubi kwa eng ho ja ke le ka kgetha ho sa kopane le batho bana ba neng ba nkgannela hore ke iphumane ke tsuba kwa ho ja ke le ka kgetha tsela e nngwe e senyena nke be ke le happier. Ore fela wa tseba ha se le hore bothata ko re be re sena information ka dintho tse re bentse re na le information wa tseba re bentse re tseba hore dintho tse di na le hore di re bakele mathata ngata tsena tse re di etsa re bentse re tseba fela bene ga ithetsa itlile we are not honest. Ha re honest ho handle ho rona ga ithetsa re be re qetelle mathetsi ya neng tse re ithetsa ka ona re qetelle ga dumela jwalo ka ke nnete fela motho a ke ba ema mona rona sa bone ho ntsa etsa dintho tse mo isang kae batho go bana kana go nngwe nnete e bohloko bona bo re ka mpang ga ba leya hona le ho shebana le nnete mahlo re ya ba leya re lo ipata batho mohlang motho ka etsang decision ya hore ha ke ke utlwe nnete about myself ba tsaba ke mohlang o tla ba bitternyana ba bonolo ha kalokalo but o tla ba bitter ho wetsa decision ya ho change direction. Tsaba the financial path e o ile ngwa e kgetha earlier in life ha o no qala mohlomong ho sebetsa mohlomong ho kena lenyalong hore na o ile wa kgetha ho invest la retirement. Tsaba that path e o ile ngwa e kgetha ka nako eo ya bona o etsang ka tšhelete ya hao ke yona e tle o isa mo o batlang ho ya haeba mo o batla ho ya e ne le a financial freedom ha o retire rile. Jwale o na le mehlala e mengata e entseng ka hara buka ena ya hae wa bontsha hore ho na le di-choices tsa bophelo tse re leng ra di etsa 20 years ago tseo di-reactions tsa tsona di ntseng di so bonahale mohlomong kapa di bonahalang something like 20 years later, like that first cigarette e motho a ileng a itsuba a qala ho itsuba that path a ileng a enka ya ho tsuba sa ka kgetlo la pele e be vele 20 years later ke no o tobane le mohlomong TB e ba kueng ke ho tsuba hona ho ileng ha ba teng kapa mohlomong that casual sex motho a ileng a ba le yona as a teenager e be ke no sa le stuck with the cervical cancer hona tse kapa infertility ka le mo di 30 kapa mohlomong on a positive note a habit of investing a ileng a etsa ha qala ho sebetsa ka di early 20s jwale e be ke eno o shebane le retirement hona tjena ona le tjhelete ngata hona ho e ka re ntwe na etsa itse fela overnight. No, it was a choice of a path.
e mong le mong wa rona a ka bua ka advice e nngwe a kileng a e ignora kgale kwana. Mohlomong advice ya ngaka, mohlomong advice ya professional coach, mohlomong ya therapist, mohlomong ya motivational speaker, kapa ya nutritionist, kapa mohlomong ya moruti kerekeng kwana, kapa ya marriage counselor, kapa ya mokgotsi e mong wa hao, kapa ya mother-in-law wa hao. Kore advice e nngwe e reng ha o sheba morao tsatsing lena o fumana hore a kileng ka e fa nakonyana e nyane fela advice nyana eo ya hae. Bophelo would have been much easier for me now. Bophelo mo ha o ka iphumana o tlameha ho etsa decision ya ntho e nngwe. Tsebe ke ha o qala a path. Wa etsa decision ya ho reka ntho eno o batlang ho e reka ka sekoloto. Isele ha o qadile a path. Wa etsa decision ya ho kena ka hara relationship eo, maybe a business relationship, kapo a lifetime relationship le motho. That is when you start a path. Wa kena setswalleng le motho eno wa ekareng wa o befrienda hona jwale. That is a path. Wa tsaya ka nna ya ba di-path tsena tse o tlo di nka di o isa e hlile mona moo o batlang ho ya teng, kapa e ka nna ba ha di o ise mona moo o batlang ho ya teng. Haeba ha o lahlehile ka koloi o bona hore atjhe mona ha ke sa le teng mona, wa ema o kopa direction, o botsa batho ba around. Hobaneng ha o etsa decision e kgolo hakalekale ya business, decision e kgolo hakana ya ho kena ka hara a relationship ya lifetime, o sa kope thuso? Hobaneng o sa kope thuso o tlo etsa decision e kana? Ha ile hantle direction eo o leng ho yona hona tje, ke yona e tla etsa determine your destination. Le decisions tse o tsong o di etsa bophelong mona, ka tjhelete ya hao, ka bophelo ba hao, ka dintho tsena kaofela tse o amang. Ke tsona decision eo ke yona e tla e determine direction le destination ya bophelo ba hao. E bua ka eng? Ke lebohile haholo ha ile mona o mametse mona. Se re tla kopana hape on my next. Bye bye.